Very sad news kuhanika na Gûtiga a Kenya oho na bururi Mûgima na Maithori ma Kîeha Kinene o ni kurumirira ndeto iria itongiria aciari na kumatigana kimako kinene yet again thutha wa mutino ungi kuhanika ugikuruhania baadhi ya cukuru na gutiga ciana cia cukuru na nguraro aria marathie na mbere guthaitira mioyo yao thibitari-ini itiganite na it is traumatizing kwamukira ndumiriri ya Kîeha ya mutino wa barabara uria uhanikite ugikuruhania baadhi iria irakuite arutwo a thukuru makiuma igongona ria celebration ya muthenya wa gukungwira muthi wa githomo mutino uria uhanikite thiku nini tu thutha wa ndeto ta ino ya Kîeha kuhanika haria baadhi ya cukuru ya Mathira primary school Juja yagiire na road accident barabara-ini ya Gîtuga Mathioya ikiuma gutwara arutwo a cukuru uyu performances ya scout mwena wa Nyeri county haria ciana itanyihiire ithatu ciateire mioyo yao na angi aingi magitigwo na nguraro iria itigite muturire yao kana miturire yao iri hatikaine incident area yari so much traumatizing tugithie na mbere gutuma ndumiriri citu cia komereria family ciothe iria ciahutirio ni mutino uyu na pole sana kuri aciari aria twana twao twahurukire ni Kîeha Kinene ma oringi giai na thayo uria uheanagwo no Ngai mwene riu yet again it is so saddening super bad news na Kenya matigitwo na kimako kinene thutha wa baadhi ya arutwo a Icuga Secondary School kugia na mutino wa barabara na arutwo aya aria maraumaga igongona-ini riria rirahaririirio ni mubunge wa Mathira Mheshimiwa Eric wa Mubi ria gukungwira muthenya wa githomo Education Day for Mathira West sub county riria riratabanirio thukuru wa muthingi wa Kiriko Primary School mwena wa Kirima Kuyu ward haria atongoria kuma Nyeri county marekinyitie kuhumba riri this particular event oho na kwamukira cabinet secretary wa ministry ya githomo CS Ezekiel Mashogu na it was a colorful event no indi ndeto ya Kîeha niramahobaniirie thutha wa baadhi ya cukuru wa Icuga Secondary Mathira na iria irakuite ciana cia cukuru citiganite gute mwerekera barabara-ini ya Ng'andu Kaiafa arutwo maigano na magitigwo na nguraro na kuhanyukio thibitari-ini wa PCA Tumutumu Hospital haria mathiete na mbere kwamukira urigiti na gutangikirwo na ihenya arutwo aya maraumaga mucemanio-ini wa githomo kiharo-ini gia Kaiafa haria ndereba wa bathi is said to have avoided a fatal accident na ngari nini ta uria one of the witnesses atariria akiuga a personal car caused the incident and it ran away. In fact, the bus driver tried his best to control the bus crossing the road to hit the upper side wall. Kama wangeanguka upande wa chini, sijui saa hii tungekuwa tunasema nini, ingeenda chini kabisa mpaka kwa mitaro. It is God and he really tried his best, na Mungu asaidie hiyo personal car ionekane cause it ran away. Riu Akenya makiumiriana na banene muno gukomithia roho muru wa gukuruhania baadhi cia arutwo mitino-ini ya barabara na kuhoya Ngai agitire ciana riria mathie thukuru.